vječna zvijezda zlatna. Hrvatska gorska služba spašavanja predstavlja dobrovoljnu, humanitarnu i neprofitnu udrugu javnog značaja. To je organizacija koja se bavi spašavanjem ljudskih života, izrazito dugotrajnom i napornom djelatnošću koja se odvija pod vrlo teškim vremenskim uvjetima. Ovakva dobrovoljna aktivnost zahtijeva poznavanje specifičnih tehnika i opreme potrebne za spašavanje. Svjetska iskustva pokazuju postojanje vrlo male zainteresiranosti sa državne razine za gorsko spašavanje. Inicijativa u pravilu dolazi od zainteresiranih pojedinaca koji se i sami kreću u uvjetima u kojima bi im mogla zatrebati pomoć. Tek sada uviđa da se radi o javnoj potrebi, koja je prioritetna javna potreba za koju svako uljuđeno civilizirano društvo mora imati učinkoviti odgovor. To je jedino etično i moralno, a to je i zapravo jedino dopustivo po svim međunarodnim konvencijama. Zaštita života i zdravlja ljudi ma gdje oni bili ugroženi, pa i na najnepristupačnijim terenima. Začetak gorskog spašavanja u svijetu smješta se u davno 19. stoljeće kada bi se u slučaju nesreće okupili mještani, rodbina, pripadnici alpinističkih klubova te bi kao nestručna skupina kretali u akciju spašavanja. Djelovanje takvih skupina bez prethodne pripreme, standardne opreme te uvježbane tehnike rezultirali su vrlo malom sigurnošću spasitelja i unesrećenih. Alpinističke nesreće koje su se dogodile 1948. godine na području planine Čvrsnica i 1949. godine na Durmitoru daju povod te se organiziraju prethodne pripreme za buduća spašavanja. Druga faza je prethodna priprema kada se već stvorila prva organizacija koja je sustavno se pripremala, ekipirala i opremala za nesreće i odgovor na razne nesreće. Nakon dokazane potrebe za spasilačkim postrojbama, 4. siječnja 1950. godine donosi se odluka o osnivanju Gorske službe spašavanja Planinarskog saveza Hrvatske. U to vrijeme organizacija je bila ustrojena da na nacionalnoj razini bude unutarnji servis planinarske organizacije. Treća faza je bila kada takva služba izlazi iz okvira planinarske organizacije i počinje biti javna služba koja spašava sve, ne samo planinare. Sada smo u završnoj fazi kada je Gorska služba spašavanja kod nas i u svijetu prepoznata kao javni servis vrlo široke populacije. Iako je po svom ustroju HGSS neprofitna organizacija koja uključuje preko 400 dobrovoljaca, potrebno je omogućiti minimalne financijske uvjete kako bi se služba mogla razvijati. Gorska služba spašavanja financira se kao sve svjetske službe ovoga tipa. Dakle, iz tri izvora, iz tri razine izvora. Prva razina izvora su državni proračun, jer je ovakva služba zapravo jedan resurs za velike nesreće i katastrofe koje su u nadležnosti države. I lokalna zajednica na kojem prostoru mi štitimo te ljudske živote i saniramo posljedice raznih nesreća također izdvaja jedan dio za naše redovito djelovanje. Školovanje gorskih spašavatelja se sastoji od osnovne obuke za gorske spašavatelje koje se sprovodi kroz 3 osnovna tečaja. Znači, članovi Gorske službe spašavanja već dolaze sa nekim predznanjem u Gorsku službu spašavanja, znači oni već imaju završene planinarske, alpinističke i speleološke škole. Nakon toga pristupaju redovnom školovanju, idu na ljetni tečaj koji traje 7 dana u komadu i oni zajedno sa svojim instruktorima tamo proživljavaju i uvježbavaju neke akcije koje će ih u budućnosti čekati. Isto tako postoji zimski tečaj da se izučavaju i uvježbavaju zimske tehnike spašavanja koje se sastoje od praktičnih vježbi na terenu i teoretskih predavanja. Nakon toga treći tečaj je tečaj speleološkog spašavanja koji se provodi kroz 3 vikenda na različitim lokacijama, uvježbavaju se tehnike spašavanja u speleološkim objektima. Po završetku ta 3 osnovna tečaja svaki pripravnik ima vremena od minimalno 2 godine da obavi pripravnički staž i nakon toga
može pristupiti ispitu za gorsko spašavanje. Dalje postoji mogućnost dodatnog školovanja u nekim specijalnostima, kao za letače spašavatelja, za vodiča potražnog psa, za search menadžera, tako da. Mi smo prvi inicirali, pokrenuli i guramo razvoj helikopterske službe spašavanja u Hrvatskoj. Helikopterska služba spašavanja biti će zapravo jedna razina ispod koje se neće moći ići, jer helikopter je ponekad jedino sredstvo koje u nesrećnom ili bolesnom građaninu pruža šanse da preživi i da iz nesreće prođe sa što manje posljedice. Komisija za helikoptersko spašavanje HGSS-a predstavlja tijelo modernog usmjerenja koje resurs helikoptera koristi zadnjih 15 godina. On je resurs koji je na svaki način poboljšao naš standard. I kao takav je nezaobilazan. Prve su akcije stidljive, čak spontano, vrlo neorganizirane, ali vrlo efektne. Nakon tog prvog perioda mi smo polako napredovali na način da smo koristili uglavnom resurse vojske. Pa da je po zakonu mi ne bi mogli izvesti ni jednu helikoptersku akciju spašavanja. Mi smo zapravo sve te akcije provodili zapravo falsificirajući namjenu, kao da se ide u protupožarne letove, kao da se ide po bolesnike, da se nešto dogodilo naopako, mi bi svi bili sankcionirani. Tako je toj akciji, zapravo mi nismo bili uopće ovlašteni za to što radimo. Međutim, danas u stvari bitno drugačije. 2006. godine donesen je zakon u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koji je usprkos manjkavosti ipak omogućio pravne okvire za djelovanje službe. Sadašnje stanje je tako da zapravo opet koristimo resurse Hrvatske vojske. Uglavnom helikoptere Mi-8 MTV i Mi-8 obične u najvećem dijelu. Dobri su, naime, u toliko da možemo ukrcati puno opreme materijala i cijelu ekipu. Problem njihov je taj da su pregabaritni za nekakve, recimo, autoputeve, za nekakve ruske prostore za silaženje, ali to zapravo nije prevelik problem, jer gotovo pa nikakvih pogrešnih situacija nismo mogli napraviti posao zbog njihovih gabarita. U Europi i svijetu postoje različiti sistemi helikopterskog spašavanja. U Hrvatskoj se pokušava uvesti kombinirani austrijsko-talijanski model u kojem bi podrška države omogućila trenutno raspolaganje helikopterima za spašavanje. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju pravila neće dopustiti spašavanje sa vojnim helikopterima, te će podrška vojske u djelatnosti spašavanja biti vezana samo za teške uvjete i vremenske neprilike. Pri helikopterskom spašavanju nije presudna samo tehnika, koja je slična tehnikama koje se koriste u skijenskom i jamskom spašavanju, već se traži staloženost, ali i brza reakcija zbog rada u uvjetima velikog stresa i buke. Spašavanje helikoptera je neupitno. Poseban problem veza za taj dio je zapravo odnos HEMS-a i Search and Rescue, dakle našeg spašavanja. HEMS je sustav koji u helikopteru stručno medicinsko osoblje i pilota uključuje i gorske spasitelje. Sa namjerom da se objedini djelatnost spašavanja izdvajanjem dijela resursa iz ratnog zrakoplovstva, Republika Hrvatska pokrenula inicijativu osnivanja helikopterske agencije. Na taj način bi sačuvali zapravo i resurse pilota, resurse helikoptera koji sad postoje i eventualno buduće potrebi države da se brani, dakle mi nismo uništili taj resurs. Komisija za potrage i lavine je zapravo jedna od jedinica komisija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja koja se sastoji od stručnog skupa ljudi koji se zapravo bave unapređivanjem i vođenjem potražnih akcija, isto tako i rada sa lavinama pri HGSS-u. Potražni psi su u zadnje vrijeme jako zastupljeni i prepoznati su kao jako vrijedan resurs. Sa resursom koji su zapravo počeli raditi prije 6 godina, u tih 6 godina smo zapravo prilično dobro evoluirali i došli smo do nekakvog stadija od 20 potražnih pasa, od toga je gotovo 50% i licencirano. Prvo, jedan dobar i talentiran pas bi za 2 godine zapravo mogao postati jedan jako dobar pas, potražni pas u HGSS-u, tako da zapravo standardna procedura je i traje 2 godine, a sastoji se zapravo od
2 do 3 godišnja stručna tečajeva gdje zapravo vodič, a ne pas, uči kako obučavati svoga psa. Svaki vodič potražnog psa počinje sa školovanjem svoga psa kroz zapravo odabiranje njegovog psa iz legla. Naime, kad se bira štene u nekakvom leglu, onda je bitno da se izabere najbolje od takvih. Tako postoje razne metode testiranja da se izabere pas kojemu je sve zanimljivo i koji se ne straši previše i kojemu su ljudi zapravo nešto što mu bude interes i zadovoljstvo, a ne nešto čega bi se trebao plašiti. Ti inicijalni testovi zapravo nam daju iz legla najbolje od onoga što mi želimo i onda sa takvim zapravo štenama počinjemo raditi. Nakon toga paralelno razvijamo 2 grane. Jedna je grana klasična socijalizacija psa, da se pas nauči na ljude, da se zna lijepo ponašati, znači da ga se može pozvati kad god mi to želimo, da zna sjest pored nas, da ne radi nikakve nerede. Ova druga grana je specijalizirana za potrage, istovremeno znači radimo i tu drugu granu u kojoj psa motiviramo da traži. Inicijalno to počinje na način da se s njim igramo sa jednom izabranom igračkom i samo s tom igračkom zapravo radimo igre i pas u vrlo malo vremena skuži da je zapravo ta igračka ta koja mu daje puno igre i vodič zapravo isključivo s njom radi. Pas ima zapravo jake tenzije da bi tu igračku urabio i onda recimo želi pronaći vodiča koji se sakrije s tom igračkom. Poslije naravno možemo vodiča zamijeniti za nekog drugog čovjeka pa onda da drži istu tu igračku i na taj način zapravo malo po malo pas uvijek počinje tražiti ljude imajući u glavi, u vidu da će mu neko od tih pronađenih ljudi dati tu igračku gdje će on ponovo dobiti igru i samim time zapravo zaokružimo tu jednu cijelinu da pas kada se nađe na terenu u prirodnim uvjetima i kad naiđe na miris čovjeka da zapravo u njemu bude interes i uvjetovani refleks da odmah ide prema tom čovjeku i ako vidi da je takva situacija da zapravo oblaje toga čovjeka, odnosno da lajanjem naznači da nekoga našao i samim time on osjeća da bi mu taj čovjek trebao dati tu istu igračku. Najzastupljenije pasmine koje koristi HGSS su ovčari. Prvenstveno se radi o belgijskim koji su se tijekom višegodišnjeg iskustva pokazale najprimjerenijim pasminama. Tu jako puno poklanjamo pažnju da naši psi budu izuzetno socijalizirani psi, da nemaju problem s ljudima i sa drugim psima i da zapravo se ponašaju apsolutno pitomo u prirodi, u prisustvu čovjeka. Komisija za potrage i lavine znatno je unaprijedila tehničku podršku potrebnu za razvitak search managementa. Izgrađeno je mobilno zapovjedno vozilo HGSS-a koje je dostupno svakoj od 16 stanica diljem Hrvatske. Jedno dobro i komfortno opremljeno zapovjedno mjesto sa malim stolom za dogovore, za sastanke, za ukupno 4 čovjeka, sa klimatizacijom, sa grijanjem, hlađenjem, sa svim što treba. Broj potražnih akcija spašavanja u Hrvatskoj u velikom je porastu, stoga je HGSS još prije 2 godine krenuo u obuku rukovoditelja potraga. Složenost potražnih akcija spašavanja vrlo često uključuje rukovođenje sa velikim brojem ljudi i drugih resursa, zbog toga ih je nemoguće voditi na amaterskoj razini.